ljudi, ja sam Denis i dobrodošli u novi video. Za danas sam pripremio jedan challenge kojeg nažalost moram igrat sam zato što nemam nikoga. Šalim se. Dođi, vidite ko je tamo. Hey, hello! Za one koji ne znaju, koji ga prvi puta vide, to je moj brat! Pika! Napokon došlo je vrijeme da snimamo skupa. Ovo izgledalo jako. Meni se ne da. Ne, meni isto. Ja sam inače prehlađen, to može utjecati na moje performanse, inače ga uvijek pobjedim. Tako da možda danas izgubim, ali samo zato jer sam prehlađen. Ja ne znam o čemu ti pričaš, koja pobjeda, gubljenje, ja ne znam šta mi igramo uopće. Meni se iskreno ne da ništa ima danas. Nemo nešto jest, ajde. Ja ću zatvoriti svoj YouTube kanal. Ja isto. Ok ljudi, vidimo se nikad više, ajde bok. Ovako, za danas sam pripremio, ne znam šta sam pripremio, sad mi je to last minute došlo u glavu. Guess the movie challenge, znači ja ću se sjetiti nekog filma kojeg znam da si ti gledao i pokušat ću odglumiti neku scenu i ti moraš pogoditi koji je to film. Isto tako ćeš i ti i nema veze ko izgubi, ko pobjedi, jednostavno cilj je zabavit se. Tako. Ok, ajde ti prvi, pošto imaš tu čast, gosti na mom kanalu po prvi put. Ti se sjeti nekog filma, ja moram pogoditi. Ne znam, ali osjećam se napadnuto. Ovo je zlostavljanje. Ako se ne varam, Showgirls. Bravo. Bravo. Ko ne zna ovu scenu? Ko ne zna tu scenu, mislim? Nije gledao najbolji film na svijetu. Plava laguna, 5 elementi. Ej, ne! 4 riječi, ok. Tako je. A najbolje ti mogu objasniti. Kako drugčije. Freddy Krueger, Nightmare on Elm Street, odnosno Strah u ulici Brestova. Bravo. Isuse Bože! Ali ne znam kako drugčije. Daj ponovi, molim reći. Aha. A koliko riječi? Ne, odmah, glumim ti pogodi. Pauk, hoda. Spider-Man. Ava Karabatić? Red carpet? Tijelo, žena. Seks. Guzica. Guzica. Nicki Minaj. Anaconda. Bravo! Anaconda don't. Ma anaconda don't. Ne mogu to izvest. Exorcist. My mother sucks cocks in hell. Titanic. Je, to je baba. Vogue. Madonna. Evita. Bravo. Ne znam. Blink, 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 blink. Retardirani vampir. Ne znam. Twilight. Ajde. Jel to film? Je film. Idemo ovako. Znači... Ljubav je na selu. Ne. Nevenka. Ne. To nije film. Ali izgledalo je tako. Angry Birds, ne. Ali ne. Vezano za ptice. Ptice umiru pjevajući. Bravo. Kako drugčije. Čekaj, ovako počinje. Nisam. Kućica, jao. Dalje. House of Wax. Bojiš se? Bojiš se kucanja? Ha. Drvo sjeća. Meni je tako sramo. Curica. Plače. Ne, nije curica. Aha, čekaj, možda prepoznatljiva scena. Samo u kući. Da! Ok, ajde još ti jednu, ja jednu i to je to. Znači jedna scena po kojoj ćeš vjerojatno prepoznat. Jel to? Scary movie. Out of my face! Ok, ovo je tako stari film.
Je. Je. Skijanje, letenje, snowboard, Ja se tako sramotim. Znači, tako i treba. Skoč, jezero, pliva, kit, onaj. da. Free wheeling. Ne zove se tako! No kakav? Fliper jebeni, fliper! Ok ljudi, A sorry. Ok ljudi, to bi bilo to od nas za ovaj video. Ako vam se sviđa, svakako nabacite like i pretplatite se na kanal. I ako želite da opet snimam neki kolab sa bratom, svakako mi dajte do znanja dolje u komentarima. I pitanje dana, koji je vaš najdraži film? Eto, kad smo se već dotakli filmova. I svakako pogledajte drugi dio, odnosno challenge koji smo radili na njegovom kanalu. Sviđat će vam se, ako vas zanima o čemu je riječ, svakako bacite oko i vidimo se drugi put. Bok! Ja radim to s rukom.